Shalom shalom nshuti bavandimwe, turabasuhuje. Nzabase Patrick kuri channel yacu, channel yanyu Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha no kubagira neza. Twababwiye ko tuzagenda tubazanira abantu batandukanye. Uyu munsi turi kumwe n'umukozi w'Imana, Nabi. Mudamu wiwe ubushize yaransekeje, yarambwiye ngo yarazi ko Nabi ngo ari izina ryiwe kubera kutamenya igiswahili. Hanyuma rero wakwibwira abantu kugira ngo dukomeze ikiganiro. Murakoze. Nitwa Napoleon Muvara. Yego. Uye Kicukiro. Ndubatse. Mfite umudamu n'abana babiri. Asante. Murakoze. Asante cyane. Turi ahantu hitwa Global Village, apartment nziza iri Kanombe, niho twakoreye ikiganiro. Hanyuma uyu munsi wa none rero Napoleon, hari abantu benshi bambwiye ngo tuzakorana ikiganiro. Ese uraza guhanurira abantu? Niba ngombwa turahanura. Niba ngombwa murahanura cyane. Hanyuma Napoleon, abantu benshi ubwira nk'impano zingahe mu buzima busanzwe? Impano izo ni nyinshi, ariko nuvuga nka zitanu cyangwa zitandatu. Impano zitandatu. Ngaheba kuzibwira abakristo kugira ngo aho bizaza biba ngombwa ko bakwiyembaza bazoza. Wavuze gusenga cyangwa n'izisaba? Oya, ni impano zo mu buzima busanzwe. Yego. Iya mbere ni urukundo. Iya mbere ni urukundo. Iya kabiri ni ugufasha abantu mu masengesho bafite ibyifuzo bitandukanye. Yego. Iya gatatu ni ugufasha abantu mu mirimo isanzwe, abacuruza amamodoka n'ibibanza, karangwa n'amapartema, duhereye kuri apartema turiho. Yego. Iyo nayo ni impanuka cyane, ndavuze yo kugira. Yego. Kagira indi impano yo kumenyana n'abantu bose, ingero zose. Mbese yo gusabana umukuru mutoya. Indi ya gatanu cyane niziho, nuvuga niyo gukunda abantu. Abantu ubu ni umurage nasigiwe na sokuru, gukunda abantu. Asante. Napoleon rero, abantu mu buzima busanzwe bakuzi ko uri umuhanuzi, bakuzi ko uri umucuruzi, ucuruza amamodoka. Ubushize twari dufitanye gahunda tumara nk'amasaha nk'atandatu cyangwa 7 uri kugurisha amamodoka. Ese kugurisha imodoka no guhanurira abantu ubimanaginga gute? Sasa byashatse kungora, ariko nyuma yako nza gusanga nibyo bintu byiza. Ushobora kuja gusengera umuntu ufite imodoka akampeza agaciro cyane, ariko ngiye gusengera umuntu udafite imodoka n'afite moto abatekereza ko ngiye kumusabira itike. Yego. Ariko ngiye mfite imodoka daira itapeza agaciro ka mbere kuko abonye mfite imodoka. Icya kabiri aza ko utambuke, aza ndeba avuga ati bwa muri bose ntabaje gusabiriza. Yego. Ni nkavuga uburyo mbi managing n'uburyo mbifatikana. Icya mbere ngira umwanya wo gusenga. Yego. Icya kabiri nkagira n'umwanya wo gucuruza. Kandi Bibiliya iravuga ngo nudakora ntukarye. Nejo ubundi ndamayiza atwe ngo n'ubona umuntu arajyanye ngeze saa 3 saa 4, uwo muntu future yiwe iragoye. Hanyuma rero ibyo nari nkubwiye ndazumva, jewe nshigikira abantu bakora kandi bakanasenga cyane kubera kuko ni byiza. Icyo mvuga ngese uwo ni gute umanaginga umwanya wo gukora, ni gute umanaginga umwanya. Ese nta bantu bagukenera muri iyo mpano yawe yo kugira ngo ubafashe mu buryo bw'umwuka bakakubura uri mu bucuruzi? Nta bantu bashobora kugukenera mu bucuruzi uri mu buryo bw'amasengesho bakakubura? ubimanaginga gute? Ibyo bibaho cyane 100%. Ku rugero n'uyu munsi mwampamagaye nari mfite kuza gucuruza. Yego. Natwaye umuntu Nyabugogo ndagaruka, musiga agiye Gisenyi, ko mufite kumufata nimugoroba saa 11. So ndavuga ngo rero nibikomeza gukenera ndangiza kino kiganiro cyangwa kuvuga ndahita subira kumufata nimugoroba unamutambuke
so urumva sinzi na warusa n'ubuze nayo ngo byose urabimanaginga ufata time yo gucuruza ugafata na time yo gusenga nayo ngo urugero rw'umuntu natwaye Gisenyi namutwaye mu Nyabugogo aje Gisenyi aragaruka saa 11 kubiyo mba ari uwo gusenga wosenga ndagatinye ko ya masaha yagera no mu customer ufite ya masaha kayareka yo gusenga nkabandekeye kujya gusenga kaja gufata uwo muntu w'umukiriya wawe so ndabimanaginga harimo byanga n'ikindi gihe bikunda ariko akenshi biragongana ariko kamenya uburyo bwose mbimanaginga. Asante cyane Napoleon rero ahantu turi twababwiye ko turi kuri Global Village Apartments kandi iri muzo ucuruza ese ukorana gute n'aba bantu? Ndashaka kubabwira abantu badukurikiye Napoleon umukomisiyoneri mwiza kandi jewe nabonye umuntu agutangira ubuhamya turi muri anniversary yawe aravuga ngo yaguhaye inkirataha yambwiye ngo uzoze kwiturira tukanya kuyima yamuhaye inka kubera ubukomisiyoneri aravuga ngo yamurangiye abantu noneho kubera icizera abantu bagiye bamugirira n'ukuntu ukora neza none Napoleon bankubwira abantu wiyegereza abantu ubabwire ngo bakugane kubera kuko hari igihe abantu bataza bamenye bakamenya ko uri umuhanuzi gusa utari umukomisiyoneri babwire ngo ufite iki urugero ugurisha ibibanza ugurisha amamodoka ugurisha amazu ukodesha amazu ibyo ngibyo wabarangira gute hanyuma ukanabarangira naho boza bakubona kugira ngo iyo mirimo bayiguhe? Sasa njyewe ibyo nkora hari benshi batanazi wa mungane wawe akazi nkora ejo ndaronka mabone murangira inzu y'icumba na saro sa n'ubikanze kandi koko mu gutangira akazi kanje twahere ku byumba 2 ku cumba ndabaye umuntu none wasaba icumba na saro kandi urumva ubwo gwego kera nararurenze akazi kanje nyako no gucuruza amamodoka avuye Dubai amamodoka ari hano mu gihugu mfite kampani ebyiri ndazifite hano kuri telefone kampani ebyiri zikora zicuruza amamodoka n'ibibanza n'amazu abo bantu rero dukorana gute ngiye mbashaka kuri stati ishize kuri stati uhita ubona icyo nshatse icyo nkora iyo ushize kuri stati ukabona imodoka cyangwa ukabona ikibanza urangana ngiye ncuruza amamodoka masha n'andi ya okasiyo icyo ni kimwe apartment duhere kuri groupe uri umukomisiyoneri uri mu bakomisiyoneri bayo ndi mu bakomisiyoneri bayo guhera uyu munsi abakeneye kungana bambariza kuri groupe bambariza kuri groupe ariko kenshi si office mba nicaye akenshi mba n'ahantu henshi hatandukanye niruka twakazi kacu ubundi babita ababroka umubroka bisobanuye donc ntiyicara hamwe umubroka no umuntu ugendagenda cyane ku rugero ntuzi nk'unyiri turi Kanombe mu kanya ndabandi Kayonza ndaba mvuye Nyabugogo urumva twe umubroka agenda ahantu henshi ariko ngiye siritu na apartment amamodoka ibibanza ariko amazu ya 50 100 magana oya mbese babandi bakodesha amazu abantu baturamo bisanzwe bikunda kukugora akenshi birangona donc mfite abakozi banje hari abo dukorana abakozi batanga amazu 100 250 icumba kimwe ariko ngewe na apartment ibibanza amamodoka haba kuzigurisha no gukodesha niyo domaine yanjye ndakodesha amamodoka cyane kandi twakoze amamodoka mashasha uhereye hano kuri groupe urebye neza hano hari imodoka dukodesha irahari boyikubita na kamera bakereka hanyuma rero Napoleon kuko ubizi mu buzima busanzwe akenshi abantu bakunda gusenga akenshi ntibakunda kuba wenda bari mu mirimo isanzwe atari kubera ko babyanze ariko se niki wabwira abantu bakunda gusenga gusa ariko badafite basi kuba bogerageza gushaka icyo bakora? icyo nshaka cyo ikintu ndasobanukiwe basenga
bafite icyumba cyo gusengera abantu cyangwa ni ugusenga gusa bagenda basenga bagenda basenga ahantu hatandukanye aho ngiye cyo nababwira basenga barangiza bakihangira imirimo rero iyo umuntu usenga niwe muntu wihangira imirimo kurusha udasenga ati gute icyambere ugira connection n'abantu ahantu njya gusenga hose abanyeshuza mu modoka curuza ama appartement curuza ibibanza nubona umukira cyawe nawe nugira icyo gitekerezo uzangana ukabafasha mu z'umwuka nabo bakaguha imirimo yo mu buzima busanzwe icyo gihe birakunda so rero sinakonse umuntu ngo arasenga gusa adakora kuri bishop turi umuhanuzi wafunga icumba tumenya ngo tuzatukishura naya kugira ngo wenda ayagutunge ngiye ngumva bakora bagasenga bakanakora oya ni byiza cyane kuko dusanzwe tubivuga abantu turabakangukira kugira ngo bahaguruke gukora nk'uko Bibiliya ibidusaba kandi ni byiza cyane hari ukunanirwa wenda kuba wobura icyo ukora ariko umuntu wese wahagurutse gukora ntabwo yabura kubona umugisha kuko ni byiza cyane. Napoleon rero ni gute bimeze ubu ngubu umwuka uhagaze gute mu mwuka ndera hari umuntu wampamagaye i Burayi arambwira ngo singakore kuri Napoleon ngo ni umuhanuzi wiwe ni gute hari igihe rimwe na rimwe biza biba ngombwa ko wenda akazi kabaye kenshi ese ikibazo nkubaza ibintu zo bucuruzi bw'ubukomisiyoneri kubamo ikinyoma cyinshi nubwo tubimanaginga no mu mwuga kera ko wakubisemo akanyuma umwuka uba ukiri tayari kweli nanjye sinokwera de turi mu isi duhura n'ibintu byinshi hari igihe simvuze ngo turi perfect 100%. Hari aho tubesha ariko twatana umugoroba tukihana. Hari ibyo tuvuga ukuri twatana umugoroba tukihana. So rero hari aho tubesha birashoboka cyane ariko byose nyine tukagerageza byose kubikusanya tukabyegeranya kugira ngo tuvugishe ukuri. Hanyuma se ko hari ibintu bimwe na rimwe abahanuzi benshi tugenda tuhura n'abantu bakatubwira nifuje umuntu w'umuhanuzi kugira ngo asengere kandi yego kubwira abantu bose kugira ngo bagere kuri standard yo kuba bakumva ngese wakwisengeye abenshi ntibazakunda kuba bozumva cyane ariko se k'abantu bataragera kuri iyo standard yo kuvuga ngo bagire capacity yo kuba bo kwisengera noneho bakabahamagara ngo mubasengere ntimubabonera umwanya ivyo ngivyo mu biterwa niki cyangwa wowe ntibiza bikubaho hanyuma muri commentaire hari igihe bazobundika bavuga nje singiye guhakana biza bimba bazampamanga kwipa n'uyu musaro wamamagana mu kwipa Masaka muheza gahunda ya saa 7 y'ijoro ejo saa 7 hari igihe uhurira nagize akazi nkamushire ejo bundi bishatse kuvuga n'igihe bazoza batubura baza bihangana namwe muri abantu natwe turi abantu hari igihe twogira gahunda nyinshi bikaba ngombwa kuko tutaboneka kandi ikindi tiyishimira kuko nzi wiwe ngo nde gahunda zanje kuko n'icyaga usanga nta matike batanga nuvuga ngo nukora ku itike barama basaba ati baba kandi uretse akazi kawe uretse akazi kanje hanyuma nunagerayo ukoresheje wenda 5,000 za transport 2,500 kugenda no kugaruka ndabizi ko kuva hari iwawe Kicukiro Masaka ni 2,500 arangize bagweze n'itike nakora n'igitangaza akaguheza 5,000 ese ibyo 5,000 koko biragufasha ibyo 5,000 kandi nawe hari ibyo waretse hari ibyo nigomwe so bigasaba ko umuheza gahunda iyo ukagenda kumufasha igihe ubone umwanya utamugoye nawe atamugoye niyo mpamvu nawe adamubaza hakaba n'abandi baduhano bashaka kutugerageza kugira yumve runaka kaza senga kugira yumve runaka akakubita agwa mu mutego kugira runaka numve kabenshi kugira nzagende mivuga abo bose tumaze kumenya n'icyagera n'uzanga wimbe ngo twanze kubita uba wakeka swat kakugerageza cyangwa nukuri kurugero sida rwo wa muntu muri Kenya wenda nawe azankurikirana yashatse kungoresha
nimba rukuga ngo ibyo byita gute ni amapranke ni mbese amaplan kugira ngo mbese aguhanurire kuri telefone ariko ari kuri kamera ashaka gukora ikiganiro none iba hati zanje Imana nsenga aragerageza uburyo bwose bushaka si ukumene twamenye abantu akamwe ngo ndi busy wewe mugira icyo ushakira ni message akamwe basi ko nshaka kuguhamagara gusa nyine ndwajije umugabo ararembye ndamanje sinsenga ku mano impamvu namubwiye gutya nuko nzi kuko umuntu wawombeze iyo saha karandege kisaha gute kuki atagendera ku isaha yaje yego icyo gikomo kubita point d'interrogation urumva nyine aje kunyibwira dutatuba n'inshuti ni Eden ngano muri Kenya za mu kiganiro naho yaza ashaka kugukoresha ikiganiro mu buryo bwa prank kugira ngo mukorane ikiganiro ndetse muhanurire yakurikodinze kuri kamera abantu ntago ari byo ushaka gukoresha umuntu ikiganiro umusaba umwanya ukamuteguza birushaho kuba byiza hanyuma rero Napoleon kuko wari uvuze ngo ugiye gusengera umuntu umutezemo tike izo ngizo zose ntiho barimo ubucuruzi mbano ko twayihereye itike gusha gusenga umutezemo tike ni mungeneye muri gahunda zanje nawe wishyura transport ntabwo ari ukuvuga ngo wenda nuko wamusengeye ahubwo ni uburyo ki gahunda wigomwe birumvikana hari igihe abantu bamwe na rimwe baza bandika ibintu bitandukanye cyangwa bagasobanura ibintu atari uko twabivuze umuntu nahamagara umuntu kumusengera basi kubera umwanya wamutesheje nawe uzamuha agaciro umuhe iyo transport bizarushaho kuba byiza hanyuma rero challenge y'ibibazo muhura nabyo icambere mu kazi urayitubwira imbogamizi mugira mu buryo uvuga ngo ukababara hahandi utekereza ukavuga ngo se uyu muntu no kubera iki antekereje cyambere kuba mukorana wenda ku muntu uba waguhaye inzu kugira ngo uyimucururize icya kabiri kuri wa muntu w'umukastoma icya gatatu kuri ba bantu mbese abenshi baguhamagara tubwireho nka challenge nkeya muri ako kazi kawe nurangiza tubwire nk'izindi nka zitatu noneho mu kazi kawe ko kwimpano wahawe y'Imana y'ubuhanuzi icyambere challenge mu kazi yego ku rugero turi hano kuri Global ese ni Global Village kaza n'umukiriya agatanga nako akishura mu kumara kwishura umukozi wa hano ntanishura nataye umwanya wo kuvuga navuze imvuga gagazaje ndamuteye amasomo bazabitse ngo gutera amasomo mu gikunda ari heza ndahatatse namara gushikana ari uyu ntanyishure ari wamukira nazanye ntanyishure bakavugana bagahuriye ngiyo bakishurana bakagenda ico gisha ndababara ngahwera bigatuma mutekereza nabi bigatuma namuvuga nabi ico gisha nizo mbogamizi duhura nazo cyangwa kurugero mukagana mukagusanga isambu kikibanza cya $30,000 abantu bakanyura inyuma bakavugana bakishura n'udahari kandi hamwe nari ngakora miliyoni ahandi ngakora miliyoni cyangwa 500 ahandi 500 ugasanga waciye inyuma barabikoze ico gihe navyo uhura n'imbogamizi zikomeye izo nizo mbogamizi duhura nazo muri aka kazi hanyuma ku murimo w'Imana ku buhanuzi aradutuka kandi none mbere bagazadutuka none ngasa nkubwiza ikibazo ariko nyine yo bamaze igihe batandako batanavuga nabi nzaba nsipagaze neza ariko bavuga tuvuga nabi bakadutuka nzaba ate kumbe ndazwi kumbe abantu bazabantekerezaho kumbe abantu bazafata umwanya bakantekerezaho kuko ndo kuca rudemaraye gusa kibovugaho ku muntu w'umunebwe bazavuga umuntu ufite impano bazi kuko yasenye ubwami bwa Satani ndetse bagerageza kuzuza bakorosha abantu kugira ngo bagende banetereza abayumbe bagende bamara abayumbe imbaraga bigapfa ariko jewe nyine umuntu yovuga atovuga nakoze ikintu nta kibazo twoba twabahanuriye nabi kuko ntituzohanura 100% tuturi Imana titugobora natwe tuzoduhusha kandi rimwe na rimwe hari igihe ubwira umuntu ikintu rimwe kitasubizwa kandi Imana yavuze ukuri 100% akaba ari we barenganye erega kuvuga no gusenga no kwacu ariko gukora usubira no kwima ari nje kuri ngwa rugera n'umuntu twasengeye yaramaze imyaka 8 twarambwiye ko turamuzoje hanze
kandi ubundi uzoje muri Amerika uzoje muri utu duhugu twano hafi araba ngo ya ngo inzira yo ni muri Amerika turavuga ati no Imana tuzoje muri tuno duhugu twano hafi kandi bizonza bitinde bikugore kandi uzojana n'umugore aratinda yame kubita muri tuno duhugu twano hafi aragenda n'umugore ejo bundi yakambwiye ati sabe wambwiga nibyo kandi yari yaratsembe inzira yiwe ni Amerika ngo tuduhugu ngo wapi none umwe aragaramye hano mu Burayi ntihatuye tuzatuvuga muzamuvugana yaragarutse aravuga ati icyo wari warambwiye sinari naragihaye agaciro urumva inshuti bavandimwe ibibazo abantu bahura nabyo Imana yavuze mugomba gutegereza turashaka kubibutsa n'ubundi kuko dusanzwe tubabwira turi kuri Global Village Apartment ni apartment nziza iri ahantu hafi y'umuhanda harimo amazu meza ibyumba 3 na salo wayagezemo wayabona sasa ahantu ugeze iyi Global reka mvuge mbagaze buriya iyo wavuga uhagaze icyo kintu gitanga sasa ugerageza kamera ni umuhanda uvi Kanombe ukagera kuri kamera ugeze kuri kamera ukata iburyo bwawe utaragera kuri kamera ukata iburyo bwawe iyi Global ifite ibyumba 3 nziza ndetse kandi intebe nziza akubise gutya aya ni amarido indani hari intebe izi ntebe wabona ndango kamera kirahagera izi ntebe wabona ni intebe nshasha zakwira bazikuye muri Amerika niyo zavuye hakaba amamodoka hari amamodoka akodeshwa hari izo bita za Kia Sorento hari akabari hariho na kofi ahantu ho kunywera hari amasauna hari za massage na za biyari yes abantu bakunda za biyari muza hano hari na salo yo kuyogosha yarisi bagakodesha ku munsi ku kwezi donge hari ibyumba 3 hari ibyumba 2 hari abakozi bagenda bakira abantu ba customer care hari sauna hari massage hari restaurant bateka umuceri restaurant nziza abakeneye amafi abakeneye imiceri amapira zirimo ibikoresho byose izo nzu zirimo ibikoresho byose yego harimo amafrigo twabonye amafrigo ibintu byose donc uza gusa wambaye imyenda harimo utubati ibintu byose bifatika birakeneye muri Global ikitarimo ni imyenda yawe kubera ko tutazi size yawe ariko ibindi byose birahari rwose karibu kugira ngo mutugane kuri Global Village Apartment ikindi nta promotion bajya batanga muri Global promotion ntayiho cyangwa turaza kubaza manager turabaza ntuze directeur araza kudusobanurira n'amahoro rwose hanyuma rero inshuti bavandimwe nkuko dukomeza kubabwira turi hafi kugana ku musozo kuko tubabwira hariho na supermarket hari na supermarket nziza cyane kandi ko tugana ni byiza cyane kubera kuko Imana izabafasha kandi tubibutse ko iyi nzu ari inzu y'umukozi w'Imana ni umukozi w'Imana abantu bose ni umubishop abantu bose ni bishop niyo bishop bazahaba none se bishop kataratubwira kari inzu yiwe ni ya bishop okay bishop ngenda hayo muri Amerika niho turi ku nzu yiwe hanyuma rero Napoleon bwira abantu bagukunda amagambo uwo bifuriza abantu mwaka ndabizi ugira inshuti nyinshi cyane mu maministeri mu matorero mu bapasteri mu bihugu bitandukanye hari utuntu twinshi ugenda ukora bakagukunda ariko abanyamakuru nabo bazagenda bakatutunga hari igihe wigeze kuvuga ngo stand up ugiye kubwira abantu ngo sit down bama babigira igitangaza kandi batazi kuzi icongereza cyose ndakizi n'umuko gusoga itaramo wari wadufasha turatesha guswa tukaba tuvuga ngo sit down
stand up kandi tuvuga ngo sit down urumva ni umwuka wari wadutwasinze azaga gusinda mu mwuka cyane rwose. Hanyuma vuga nkaba wifuriza za ministeri ama bishop amakanisa babwire nk'amagambo meza muri no mwaka inshuti zawe zigukurikirana kandi hari umuntu wambwiye se Napoleon ngo ntagira cyane ngo bari mu kumisa buri munsi bari mu kumisa hari n'umuntu wambwiye ngo ari muri Amerika iwe arayinkorera izazi ko ari muri Amerika je nkore mwohereze ibintu byose abinkorere azaza mu kwa gatatu ku itariki ya mbere ibyo ko ndabisengera nabishize muri geometry mbishira muri calcule ndabanza mbirebe neza n'ibikunda nzoyituritsa kandi je nini turitsa izozamuka umuntu wa tuzoduhangana nimbonyi nawe gusa jewe sinshaka ko tuzoza duhangana oya guhangana vuga no guhangana nyine izo nkubwira ubushuti tubwira jewe nizoza nkora ikiganiro urabiza abanyamakuru n'ubu ngubu dushatse twoca prodinga kuri channel zibiri kavuga ngo ni kuri channel biraca kuri channel ya Nzabakiza Patrick na channel ya Muvara Napoleon Bonaparte yego jewe nta kibazo tuzokorana neza hanyuma ico nari nkubwiye iyo channel uri mu kuyumva gute iri mu kumera kagwa rusenda uretse usenda wakunda umudamu yatwite agiye kubyara cyagisekiza kera warayumvise narayumvise donc iri mu marembera iri mu marembera ngahe soza rero abafana bawe ubateguze nono abafana ndabafuza ama ministeri insengero aba bishop aba friend basanzwe ndabaramutsa cyane aba komisioneri bagenzi banje hanyuma ko ndabona hirya hari representa wa Healing nawe gira ijambo Healing namanutse mu mugoroba sanga bahungo muri Healing harantu bari kubera ukuntu bankunda bama basaga n'urukundo rumwe rutarabaho barabwetse cyumwere ko tutakubona tekereza uburyo bakeye barenze mu bantu barangana kuriya tibambona mbaheza randefu nawe namugira igitaramo ikindi kitari kiriya cyangwa ne kiriya twazagitegereza mu musho kwezi Healing donje kuva nabaho Healing niyo ministeri nakuranye nabo n'urungano rw'abasore babo tunasengana tangira kwerekana muri Healing naheriye kandi barakwemera uri umuhanuzi wa Healing utanyemera wose mu Healing utanyemera wose mu Healing cyane kandi tumufite Healing niyo ministeri hano ku isi nemera cyane nabo bakanyemera impamvu mbemera nubwo jemba mu banaziri kuri ministeri yitwa evangelico ni ministeri nziza cyane yewe represent ni jewe president representant witwa Mutawara na Shaka ari muri Australia ndabasuhuje ariko Healing je ndaye ni ministeri yo nditira hanyuma rero Napoleon ndakuzi kandi nkuzi kera twarabanye uri mu bahungu batagira ishari bazabibona abagenzi babo bateye imbere bakanezerwa ese niki wobwira abantu kuri iryo banga cyangwa ni yihe nama wotanga none ko abantu bazabagirana amashari bagenda basa nkaho bagaragaza ibintu bitari nkabyo zo kugwanya abandi bantu abo bantu ishari rizariva mu burusi ishari rizariva mu burusi noneho bari mu nzira zigana Isiyoni cyangwa irimbukiro bari mu nzira zigana irimbukiro muswahili azi kudukosora bari mu nzira zigana irimbukiro kubera ko umuntu wese ugira ishari aba ari mu nzira irimbuka kubera ko jewe ahubwo abantu bazate iyo mbo ntuzi kumunyina naje hano kuri group deja kera rutuntu nizemo kera nabonye muswahili mbona umuhungu we butoto muramu wanje mbona bishop kera mbona akanama barimo je deja kera hari ikintu nabigiyeho kera hangaje kana mbafitemo akazi deja wo ukagira ishari ryiza gejejwe ukavuga runaka muswahili ko yageze kuri iki ngomba kugura kuri iki ngomba naje kugura imodoka ese ndagura imodoka biciye kora shaka inkunga mu bantu kore nawe ubona imodoka ariko n'utanga kugisha ariko umuntu yamutinze uzuke kare ico principe zo gukira
byamutinze ubyuke kare hanyuma uha abantu agaciro uje umuntu wese umpamagaye ndamwitaba ngize ngo nishuze abantu tibona amafaranga bampesa hagati aho ngaho hari abantu ngo basigaye bagura imodoka ntibabe bakicitaba abantu hari umwe utuziranye aza yamafunga telefone yarabikosoye byarakemutse ese umunsi yofunga telefone noneho iyo umugisha ikamuhamagara ese uwo mugisha yazongera kuwufatira hehe yarabikosoye ntawe usa gufunga telefone je niyo mpamvu bazabanseka nza nitaba telefone 24/24 uzotuje umuntu umwe saa 4 cyangwa saa 8 nzama kwitaba swate matekereje ko wahuye n'ikibazo cyangwa no gutabara cyangwa ari akazi ugiye kurugero nk'uyu munsi navuze saa 10 n'igice nja mu kibuga cy'indege gufata umuntu undi warajyanye karagona namara ngo ise na poro ngo karakamodoka yagakuye ngo turadufaranga yadukuye kanura uve muri ibyo nanje wigeze kunjana saa 9 za nijoro nagwerekana mu kwa saa 9 z'ijoro cyagiye cya corona urumva kakagomba gutanga ituro ariko kakagomba gutanga ituro cyane iyi record mugere iyi video ya waone ngo kabe gato kaba kanofuri kangaze kuri Tanganyika nanje kazoba gato cyangwa kanini ariko kabe ituro ariko urabizi cyagiye ejo bundi dushima ko twabonye awadi tubizi ko twasangiye mu nahamagaye si wewe hari mu kuboko kwiwe rero hari mu kuboko kwe okay ndamushimira ariko niwe wari watwishyanje ku giti cyane oya ni amahoro rwose arabyumva kandi turamusuhuje ahari muri Canada hanyuma rero Napoleon wari uvuze ngo abantu b'abafana bawe iyo cano bayitegure ryari izitwa gute Kivumbi na Jasho biracyari ibanga oya bibwira abantu ariko cyakoze ni ibanga reka kubivuga kubera ko ubushize Rwiyereka yaravuze ngo agiye gufungura cano yitwa Urusenda undi muntu namambona muri Kenya yamafungura ngo Urusenda yarakomeje yanje narabyanditse muri agenda rirateguye kako akunda utegura izina hanyuma nshuti bavandimwe dukomeje kubashimira ndabizi kuko muhora mutwifuriza ibyiza amacano yacu muhora mudushigikira ndabizi kuko muri inshuti zacu muhorana natwe ubuzima bwacu bwa buri munsi Imana ibaha umugisha hanyuma rero nubundi kuko dusanzwe twababwiye ko hano tuzagenda dukora ibiganiro bitandukanye tuzagenda tugaruka turi kuri Global Village apartment nziza cyane iri munsi hano kwa Dodo ni apartment ifite ama maison de passage ibyumba 3 na salo ibyumba 2 na salo icyumba na salo ariko numvise ngo icyumba na salo kera biruzuye hanyuma hari supermarket hariho sauna massage ndetse na restaurant hakaba hariho na coffee na coffee n'ahantu batekera coffee turabaha karibu abantu b'amakwe urabizi usanzwe ukodesha hano hantu harahendutse hari raporo y'ahandi harahendutse kandi wabonye ibitanda zabo wabonye bafite ibitanda bisha intebe bafite amadushe masha bafite intebe bisha rwose ni apartment nziza ifatika ubushize twari kumwe na Matayo Lewis aravuga ngo hano kubera ngo kuntu ngari kunzu y'umukozi w'Imana ngo mubu waho ngo ufite discipline ngo ntiwobuna kurya pi yego turabaha kaze rero kugira ngo Imana yo mu ijuru ikomeze kubaha umugisha sezera abantu tugana ku musozo ciao yes turabakangura gukora ku kazogero kuri channel yanzabakiza Patrick mudukurikirane naho ubutaha murakoze aho channel yawe batubwira abantu ko ari ryari channel bayitege vuba cyane vuba cyane ko mu meza ngahe cyangwa mu minsi ukwezi kumwe birabibaye asandi Imana yo mu ijuru ibaha umugisha tuzabagenda tugaruka nkuko dusanzwe tubabwira amahoro y'Imana akomeze kubana nawe amen.